ati uguo ura moko maku uguo kivugo kimwe tondu na tutinamenya ru ura moko uguo uguo ndukimatie uguo Natuire tana waelikana kuoya na iromo nego thaitha thoci yakwa cianyona uikajuria kayuro kagira na hinya ndatuire tana waelikana kuoya na iromo nego thaitha thoci yakwa cianyona uikajuria kayuro kagira difeitenia tuine digeriganiro gucoka wadirikaneire kugane wega Emmanueli wa Ngai ni udirikanite nikio ni ndacoka. Thank you, Ngaruiya. You just hijacked that, lakini ni sawa. God bless you so much. And do you good. Hapa kuna watangazaji, kuna waimbaji, na tunakupenda sana Mheshimiwa Sabina. Concerned brethren, niwe mkono hivyo kidogo. Thank you so much and God bless you. Asante. Mheshimiwa Sabina anasema ni introduce waimbaji by names as they sit. Kwa hivyo ni kukuja haraka sana. Sana na nimesukumwa sana na Rose. Waimbaji Muriaga muri othe njitagwo Ben ndi muini na nindeiniire rigatho wagacagua rwimbo nimukwenda kuroigua andu aitu nimukwenda kuroigua mwanake uri urainiire rigatho wagacagua rigiji ni ngorigia sawa Tithero twina murata Geithia mundu saminene Ngai amurathime muno na gwike wega Ni njitagwo Zakare wa Ndaro ngoragwo kwa Inoro Saturday rucini ni muiguire muthingite tararume thank you njitagwo Zakare wa Ndaro na ndi muini na ndi muhunjia muthuri ngatha ni amenyagirira one uguo Bwana asifiwe njitagwo Fred K kana Kapenso na mi wanga na chora and I thank God to be here na wakati ukipatikana niko na zawadi ya mheshimiwa our deputy president and our late mom. It is well. Sindio? God bless you so much. Asante. Bwana asifiwe. Jitagwo Mwalimu Elijah. Hosha Jehova Ngai wa iguru na hinya wa ngoro ya Eni no muenda mono na meshi Eni na oge wa ngoro kuyode Kiriko gitu nawe no jigete Oria wothe ngwirire no ngahingia Oria twarikaneire no ngahingia Neni Ngai mohingia wa kiriko Jitagwo Anwa Lawrence na ndi wa Kinyona courtesy of Maito na Mheshimiwa Liz Muthoni wa Mburu. God bless you. Merigedhenji Oshone Jesu Morothi wa Juda. God bless you. Mawiko maku Ngai ni mange gagia muno njira ciaku ciao nawe ho ke kumoige unjikago mage nandonde hagia ndake Nerireria gogotokia ararera awengai Oveno guande guani enchoe Wehido wakwa Chovere hirie da kunengera ngoro taigo ngora ideru narowe
Omeka. Njĩtagwo Paul Waiganjo. Thank you so much. Aya, niĩ njĩtagwo Ngaruiya. Ndarĩkia. Niko na watangazaji wenzangu na hapo program nimesongesha kidogo, ni ombi la Mheshimiwa Sabina, kwa hivyo sijachukua wakati mwingi kwa kujitakia, ni Mhesha amesema. Asante sana. Halo.